nontu nibethirite bakiwata thirikari mbaru kwa kaita karaya. Mwandiki wetu anateta kuma midio ya Igembe Mukirio Nkonja mwewe na riboti. Nkienda irantu ba Igembe North thionku ina umithio na mwaka yu mweru yu na matunda na nkira kinya Meru bonde baraku thio miruru wetu Merry Christmas and a fruitful 2025. Ni mbunge Igembe North Julius Itum akiendera antu ba Igembe thionku imbeya riu noretia ciari bakethera bakenyangia mbesa kaitaka nontu skuru ni cietete kururwa antu bashareke lakini itarere ya festivity betho bakimya tariki 6 cukuru ikarurwa manjukumu yaraya tharo yareo yakendelea mucio kenda kuria kwa huu muthomi mwika gache metho kabere akauria nyume tariki imweri wetana ara kwibunge bukendeka so ukewirwa ukawirwa na limit nontote untubuti na rero una wetana antu ba Igembe ni bethirite bakiwatambaru thirikari bunene ende thaini kakinyite kaita kanene ka thirikari kwithira icokia njara nterigi nontu asua katune ni kuthanania to support thirikari na thirikari etituonetie wendomu. They have done a few things lakini ndienda kuatiri antu ba Igembe North January itutita kurari mishemanio ile emenene sana yomwalare na yonge mutuati nikenda turi evaluate ngwataniro yetu na thirikari for the people to say which way forward, because we believe if the government want to assist people of Igembe and Nyambene in general, what they should do is to get our cows where they are owned up in Samburu, and we believe that the government is protecting them, because we cannot see operation now and then. The answers we have been getting from the government is that the strategies, the arrangements are in top gear. No riu no wetendekera thirikari batire ni kwithira icoki ng'ombe cia Meru ira ciji na Ameru babomba kwithira bakiwirwa na betha bena nkero inene batwi thirikari ya mbeminye tuti mwanka na Isiolo na tuti mwanka na Samburu not Isiolo na tuteva tu na cultural background ibwanene na Samburu mwankari Samburu ba terrorize antu betu na katukwenda kuwa batwi tureona ni thirikari over protection na intobira tukwenda from the government are just two. One, compensation ya antu bara baumisetwe na bara tutete kirindo iji intobile we have been talking about operation throughout for the last 2 years. There is no gestation period without a date. So we have been expecting on a particular day an operation will be done, lost animals recovered, but we want to go an extra mile. Let the animals be recovered, let the people be compensated. For how long are we going to suffer? Kiripotera Meru TV kuma Igembe North, Beta Mukirio Nkonja. Kadho se mwanya Mukirio Nkonja nonto baribotu na njira enkinyaneru na tutana mbere na nteto cietu akariba murinda icio mbunge kia Tharaka ni bakuria thirikari kubata itose munda yo irabaturite miaka kathumba ni bonanite kuria kwanirwa ko bakiwa kusererwa kwa taitoi ni kutumite bakilukira maumu nkabo ni bakuria atongoria bo kutira bakwe wa taito antu atori bamurinda itugerie gutethi tunenkerwa taito omuntu ethirwe ari na antu ake permanent na nikenda akaomba kwethirwa ari arakuma kataya mbio renchama no mutongoria umume ririkana nara watethire nara mukozema mponi nara njoko uria kawariganirwa kana antu baku no bo we nabo njokataya one thina ya murinda sublocation ito abangu kwera kancho otore thina no tabara wakurire nara katigo totana nene hatongoria batu athurire itamona na twegwe itatongoria getonga morugara chunja ni ngoge itatathikerie chunja ni tathikerie gataya Thionku yetete na mbere okongwirwa ntere mwanya sibo wa location ya nari wandia kirwa nari na kuromba akariba nari kusiebania na kwendia nchobi ndege ni watho. Mwandiki wetu wa Nteto Gaki Mutegi ni wewe na ribotie.
O riria mambura mathigonku menderete gitengo gya ukaria buri ibaugite bagatigira bakumatia ukaria nkuruki na muno gutigira gutire njobi ndege igwatho ikiendua tukaria patrols ivenere nkuruki ore irathira utuku kuhakikisha igukaritwe no tuiria baba umabeta gwichwira gintu gya kunywa irio mawamba yakaingia irio atubakathiuruka utuku ko na tukera twingangari utuku tukathiuruka mathamana area ciothe kenda tumba kuhakikisha utuku yantu ibakaribu wega no utuku irio yara maingi irio antu beta kuyabona gya kuria irio antu beta kinya ntaka irio isinika gwita guchwa ari kanambi kwa utuku tukera twira ndio utuku tukaringa tochi area yonde area ni thairwe karibu wega utuku batwe turia aciari na atongeria twinde tujukie njukumu ya mweri jojo athigunku tuthithie security na mono tuthithie security ya into bietu na ana bagachikia kimantu ja sexual abuse bagia mimba cia mapema beje ikusi maita jabanda yaje ikubuka basi gie control nikenda maita jabanda yaje ikugwa na bagachikia genchobi na miandarati ewenge tugate caution kezau twitegaira nturene cietu na inya ciari batutethie gutegera mantuja nkuruki bugite bara bakauna watho bakathukirwe tagaria ria kiwatho mona kwithirwa ikagita kamambura rio kagwatwo no muntu akagwatwo rastri through our nyumba kumi area managers na batu information igafuru na tumenye muntu uyu no kuna watho na akagwatwo na ikwesheria ene nikenda akageko bawi kogwatwa itukuewa area managers report na tugeta tukabajukia tukabaikia police station ya tukabathitanga uma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV nyukambitaga ki Mutegi Nagaki na mbunge wa Ekuru County ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ugwetete mutongeria ukamwiria kurutira kariba Tharaka Nithi ngui boni nyuma ya bamwe batongeria kwa Susan na kuruta ngui kuluki ya tongeria bange. Mubunge wa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwindu nonekanite gukanukia atongoria bara bambirite kuga ati batikuruta wira etari rungu rwa wira yake yanga ara ugite gutire wira etari yake nonto arutagira kariba kaunti ya Tharaka Nithi wira bonde embije kuranto thino bambirite kuthiuruka guku kuthiuruka baruga mantu maire yake baruga mtu ni akinya raini yae ate wethora ndegu marep ntikarute wirire utisendi mantu ma affirmative action raini yakwa iranda thurerwe yetwa Tharaka Nithi county raini emwe mara raini erenge echuke gamba ng'ombe erenge ye Tharaka gento kionde nkethera kiomba kuri wimo mara agekira anda kaba tukwera ngenda ejinda buswira civil registry tuno totiwera kwa so civil registry wera mojumbere mama torore ndathi ndona civil registry na kunenkera officere ndeja noe kana habetia nimekosea wapi ndathi ndona PS bitoka nenkera officers ngakuja na wao tukwera ngenda thinda kubia na ndona mbesa ndeja ndakaira sinara mwembe primary nikia njoke primary na mwembe wonde tuwera yakwa wakirase kinga ngethera mbesa ciomba waka kirasi mara ndikiaja nacio wega sana akiuga gutire we akamurigiria kurutira kariba kaunti no wira na hari tayari gukubia mobisi monde guku Kenya na kirakona iki akaretera antu bamara bara bachuke gamba ng'ombe na kinya gicigo mbunge kia Tharaka ona nkathi ethera mathagiro na mono nyama ukireja gare ntathi ndakira thera matema timo ngareta kila hakuna laini ni mwananchi ndathi thera gento kenge no kethwa tikera ini yakwa ya gumare tukwere ndathire ndakubie nau akairo ni special school twejire na machine ya kubura ngu ira kuthambia ngu egane tangirere twathire twakubia ntatomirinye siringi nwemo yakwa twejire na LG commercial dry cleaner au renekera ngu ikauma sie dry wekera ngu ikaumire mbomu nokombeje ndathikira utona twa special twankondi na ukaretha niko nare ko special ndaiberio na matangi maroje manene ma 10,000 liters irio sanitary special school wakati unawe kwa wewe kiao ana bengi ari bathongi muno na wako hapo tu
uko mbegwa ndio ntonkwetheri ndotabiure na sio kazi yangu niwachilie ngakubia na ngaburombe utire ni mtu mwananchi muno akionekana kuga mianka ya gicigo mbunge kia Marere thirite bata kuona maendeleo nikinyite muthiana kuga tathaino na kuthingatira kuona KMTC gwakwa ndeni ya gicigo mbunge giki kia Mara nitokwenda kinyabio Mara bwa KMTC naona ngiringetuma mbije gakwa ndio ndio simple tambadi certificate no bokidire na guchuka gento kenintandete certificate no bokidire chuka rali register no kwenda usukuma daino tuke migunda yenu lebo kwendia migunda lebo kugura migunda bukandika ro wako Huduma Center kana tibu ntasukuma miaka ya Mara mbili iliyoliwa na nzige lazima irudishwe na pia tafadhali maisika sio tafadhali kama kurutoko titabara bange keripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gachuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo Twine tukinyithia muthia yo nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya mbita watiri mbabu hethira wina thiunkwenja